Sad gledam da li zapračujete. I sve profile, naravno, koji prati taj profil. To je logično. Jer ja jadna poklanjamo auto. I svašta nešto vidjet ćete sami u nastavku. Šta će svega biti. Moguće da vi iz live-a sad ne zapraćujete. Nisam došla sebi iskreno. Ajde, možete to vi bolje. Ovaj profil i sve što ovaj profil prati. Ljudi, ja ne ulazim. Trebala bi to biti ogromna cifra da bi ja ušla. Najveći honorar u istoriji. Ali ne ulazim. Nema šanse. Hoću li raditi grudi? Ne. Posvetila sam se svom poslu. Meni ne valja internet. Ovdje mi svjetlo jedino. Čekajte. Ja kočim izgleda, ljudi. Izgleda da ja kočim. Sad je okej, ledim. Je li sad okej? Možda sam malo daleko otišla sam, zašto smo pričali na telefon. Kočiš, sad je okej, da, koči, sad je okej. Hej, kako se šala, da, ok, da, okej. Malo sam bila predaleko. Okej, sad je okej, znači, jeli? Kako sam skontala da kočim. Evo, zovu me ovi, ajde. Neću, oču kikija. Ajmo svi zaprate profil nagradne igre Donja crtica Balkan. Kiki nas neće bezobraznik. A nije odvolje, Kiki. Šta mi usne? Ali ne, ja mislim da i dalje kočimo internet. Mir za legendu, aj vamo da odigramo. Ma pusti, mene ne zanima što oni pišu. Pa otiđi na moj official profil i vidjet ćeš zadnji Hajde Mirza, hajde malo da uspališ ove žene ovdje što te vole, što te gotive. Šta sam htjela reći, zato što, jer neću ja ostati dugo, jedno pola sata. Puno je 10 minuta za ove žene, hajde. Ana Marija, hvala. Eto me, evo Mirze. Aneli Pula te pozdravlja, hvala. Hvala puno. Stavila sam oči zelene, morala sam filter staviti ljudi jer ja ne mogu, bez šminke sam skroz i zaboravila sam na live. Naravno, bez filtera nigdje. Mogu mijenjati oči, evo ko narod pita šta će mi s očiva. Aneli, zašto brišu moje komentare? Kad se rode 3 dana ga štapom perta da vide šta je, koga. Pozdrav za konjici. Transko. Evo Kikija.
šećeru moj! Jesi to počelo da se imaš upozorenje? Kako trokiranje? Šta je bilo? Ne znam. A jesi to počelo da se trokiraš, jebote? Ali bilo nešto, ili mi štopo internet? Ili da nisi preporučena za druge da si štetna osoba. Zašto si ti štetna osoba? Majke, ti lažeš. Jesu ti to ugasili struju? Internet ju ugasili. Pa šta imaš? Izašla si iz depresije? Nisam izašla sam još dužan. Šta ti je? Prestao sam da gledam filme za odrasle, prestao sam i da ga živim, prestao sam svašta da radim. Samo spavam i kradem Bogu dane. Ajde, đubre, malo, gdje ti je ovaj tvoj brat? Bacila smo depresiju. Ajde, pun si para. Ko te kara? Pun si para, nemoj mi izvrtat riječi. A tebi? Sram te bila. Ti si meni prvo rekla, sram tebi bilo, ja tebi nisam ništa rekao, a ti meni tako kažeš. Bacio sam slučaj nekoga, izbacio. Ja sam napravila, neki Digimon je ušao. Da. Šta si stisla ovo? Ne mogu ti poslat. Šta? Ne mogu nija. A neko odbrojavanje kod tebe. Upala si one pozivnice u gaštu. Kakve pozivnice? Kako šta da radim? Šta da radiš pa u gastu? Brze pozivnice prekni. Da, evo nešto 34, 35. Pa u gastu. Pa kako? O te to kako? Aha, je li ovo sad to? Sad je nestalo. Ha? Ne, opet sam pozvala. Nije opet neko. Pa prekni to. Točno ću, uzet ću onaj pištol za svinje i roknut ću se zbog tebe. Ajde, ti me rekao ko bilo? Nisam te rekao. Ovo je plementa životinja, tako da ne bi ti to nikad rekao. Ram te bilo, đubre malo. Ali gdje si ti to sada? Ti još zaljubljen u mene? Šta sam? Ti si još zaljubljen u mene? Nisam te. Bila si s drugim muškarcem dok sam te držao kao pipu pod vodom, kao kap vode na dlanu, ti s drugim bila. Ja sam samo ovo, bio sam tužan, pao sam u depresiju, popio sam 14 piva u 2 sata, popušao sam se po krevetu i pokraj kreveta, u bazen sam se popušao sam se svagdje. Bacala sam u depresiju, to nešto nikada zaboravim. Sad nemam 7 godina, sad imam 17 godina i ne želim da se vratim. Evo, točno sam počeo i sjetiti od muke šta si mi napravila života. Uništila sam, sahranila sam me, ne postojim, a još sam tu. Eto šta si mi napravila, ja sam kao Kasper sada. Šta si gledala, ljepota nije prijelazna. Šta si napravila? Bila si s nekime bez majice, gol je hodo po kući. Nisam. Ja dok sam običavao da te vodim i na Maldive i na mjesec i na zvijezdu Danicu i na Mliječni put, ti iz drugog dovela kuća, nis mene dovela. Nisam. Ko je taj? Vidio sam ga zadnji put kad sam bio tu. To je posljednji put da sam bio tu. Evo tada me nije bilo, evo do dan danas. I teška srca sam došao vamo, sam sjeo na ovu stolcu, jer me ova stolca posjeća na tebe, ovaj telefon me posjeća na tebe, televizor me ovaj grbavi posjeća na tebe, sve me posjeća na tebe. I sve to moram promijeniti, moram se useliti u 3 lepe matere da ti izbacim iz svog života. Jeste čulo? Ali raskinula sam s njim. Neću. Ja dok sam ti običavao ljubav, drug ti je jaho. Ne može nikako. Nemoj me vrijeđati. Ma šta te vrijeđam, ti s mene prevarila, ti s mene povrijedila, ne od tebe. Kako si bezobrazan tako? A što si ti to napravila meni? Ko je onda bezobrazan, ti ili ja? Ko je bezobrazan? Ko si popio 15 piva? I zbog depresije, da izađem, da izbijem tu depresiju iz sebe, eto, zato sam popio. Htio sam ići, ali me nisu pustili, tražili su osobno, ja osobno nemam. Da, umalo da sam i ja išla u močt, nisu me pustili. Išla sam po gradu i pjela sam... Šta mi je bolje? Sad si bolje vidim. Nisam nikako bolje. Pritisak si mi stvorila, pritisak si mi napravila, uneredila si me, uništila mi. 3 tjedna se nisam okupao.
Smrdim na kiselom Gdje kupcu. ti je brat? Ja sam zaljubila tog brata. Kako brat, nam je broto. Rođak, šta ti ono, neki dan što sam igrala s onim? Ujo! Ujko. Eno, stavio sam u mišumoru, eno, uskoro sam već evo dobio proljev. Pa ne smije onda znao da sam ja tu. Ja uvijek napravim neku kamuflažu, ona i susjed ispatla. E tako sam ja nečak ispatla. Ja njemu napravim kamuflažu i onda ja dođu. Šta je bilo? Meni se svidio tvoj Ujko. Ujo! Tako me čuo. Ima da ga zapalim. Ima da ga zapalim. Ević. Neš i njega baciti u depresiju. Ima da mu kažem sve što se napravilo sa mnom. Ević. Što sam s tobom napravila? Bacila sam u depresiju da sam postao alkoholičar. Jednom se napio. Popio sam više piva nek 100 godina imam. Joj, kud ja nađe bazar neke alkoholičare? Ti si me napravila takvog. Ti, nisam sigurno ja sam sebi napravio. Ti si htjela da me Ujku zovi. Nema no usro, sam nego na šoljić, jedi. Neću ti samo pojaviti nikako. Pa neće cijelu noć stajati na školji. Hoć, stavio sam u mišumora. A gdje je Andi? Nemam pojma gdje je, vjerojatno možda šlajfa. Nisam slikao dopisivo s njime. Ja sad molim za dopisivat na Facebooku sa ženama, igrao čovječanu ljuce s njima. Eto vidiš. Jesi igrala ti kao čovječanu ljuce? Jes. Dobra ili si loša? Kakva si? Odlična. Za izvanredne situacije da si imala nekog bez majice, nije si mogao majicu kupiti, dovela ga u kuću i da si bila s drugim, dok si meni obećavala ljubav. Reklamiram profil, stani. Hajmo svi odmah, zapratite profil, stani, moram vamo izbaciti smo giveaway ljubavi, ne znaš ti si mlad. Izbacili smo giveaway. Šta sam ja? Poklanjamo auto, imamo puta 3 ljudi, poklanjamo auto, zapratite profil nagradne igre, donja crtica, Balkan i neko od vas može u narednih dana osvojiti auto koji poklanjamo ja i Adna. I zapratite sve profile što prati taj profil. Ako ćeš prepisati auto na mene, ja ću te. Balkan.